Hozan Cane tutuklandığından bu yana kendisini başarılı bir şekilde taklit eden ve kendisini Cane Heyran olarak tanıtan kişi Azadi TV, Kürdistan TV, YouTube, düğün ve konserlerde Hozan Cane'nin dijital platformlardaki müzikleri playback kullanarak taklit ediyordu. İki kolunda iki polis. Adliyenin merdivenlerine çıkan bu kadın terör propagandası denince ilk akla gelen isimlerden biri. Alman vatandaşı Hozan Cane adıyla bilinen Saide İnaç. Türkiye'de bir müddet gündem olan Alman vatandaşı ünlü Kürt sanatçı Hozan Cane 2018'de Halkların Demokratik Partisi mitingi için konser vermek için gittiği Edirne'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Hozan Cane şimdi Türkiye'de denetimli serbestlikten yararlandı. Ah vezirimen ay ay evinamen ay şirinamen Lanas, geça hünermen Cane. Ev çend roja hinek video, hinek klipten desteme. Emle temeşa dikin. Jinkeki benavi Cane Heyran. Beser navi Diamın. Beser denge Diamın. Beser srani Diamın. Xo mina Diamın bewe begelli kurd de nastirin. Ev keçik ne Diamına. Ez diya xo geleki baş nastikim. Çi gotin dveje. Ev gotina röportajım beri girtiye u denge xoja aynı mina Diamın kiriye. و هرجي لكونسرتا لتلفزيونا درد كذا وبتعبتي تلفزيون كردستان تي في ازادي تي في انر تي في تي في لسه يوتيوب هزاران فيديو تشيدكا وقوتنان دبيجه اف خالتي جالك مزنه ديامن نزكي سالكي هيجي اللي قلتك هي للبراننا لمالينا وجيانا وجه نالي كردستانية نهالي قردكيها اسطنبولية دخازيا مجوة هون جبي شاشتي دروس بكن هون اف جنكي راب فيجن وسر ريفيرج اجبي خانمي راد فيجن كرم اخوة تدكاري ديامن حزبكي سرسري من تدكاري سراني وي فيجي سرسري من لتنكاري خو مينا ديامن بدي ناسكرين جباكو تو نه دیامنی اگر کو دنگی تا خوش به انج نخوش به خسکیات سرستران هبه انج نبه دکاری جانا خو تایبتی چی بکی کات چی خوازی او جانا تیه لب براستی دوج جانا دیام برده افساله کیه ایش همه گله کی مزنه افساله کیه ام خو ناکن جان ناکن yani ام هر روز به هیوی کی مزن راد بن ادویجن کو او جانی وره بردن او آزاد ببه او وره مالی لهنه کمینا ته درد کevin دویجن جانی در کتیه جانی جان خلو کردستانی بردوام دکه گوتیه چهار مهان لگرسیه مامه و انها لجانا خلو کردستانی بردوام دکم او حمود درون از منا کچا جانی هنرمند جانی ام دکارن سر مینا مالباتا وی دکارن بیشن اف کچک نه هنرمند جانیه بدنگ جانی برنگ جانی
bi sidiyên canê, bi albûmê canê, xwe mîna canê dide we nas kirin. Bi vî şaşitiyê, bi vî xeletiyê hûn bawer nekin. û aliyê hiqûqî da çi ji destê me tê me rê kiriye, em ê çê bikin. Em hêvîdarin kîjan televizyonê me, û televizyona me ku Kurdistan TV, ku gelek kes, gelek Kurd lê temeşe dikin, û hunermend canê bi xwe jî, hunermend canê asıl bi xwe. Gelek canan bûbû nêvanê we, hunermend canê gelek baş nas dikin, û hêvîdarin we jî wî şaşitiyê dîtiye û vî xeletiyê dîtiye û hûn jî durûst bikin. û ji xwe mîna ku min got, êşê me giran e, diya min hê li girîkehê ye, hêden neketiye û hûn jî ser navê wî, ser dengê wî, wî êşê nedin me. Em gelek spas dikin û hêvîdarim ev video bigîjiye hemû Kurdan, hemû kesan û ev şaşitiyê were durust kirin. Şebaş. Sesi tıpkı Hozan Cane'ye benzeyen Cana Heyran, şimdi kendi sesiyle şarkı söylemeye devam ediyor. از نظرم تو چه مرسه بی قربان وی دلالا